Education. Ele na baiwa. Hivi. Sia tumara moja. Anyway, na kuna tu TV na behave. Kwa radio tunaweza. Good morning. Good morning Antwa TV. Karibuni sana kile mbango ya chanchamuka. Na rukiro ruare itieri ntuko inyake. Tuwele ninya? Dari tariki 11. So tuna 4 days. Chako idro kiandikithia laini yeku. Na ruare tuendo kwira broka andikithia laini ya SAFARICOM. Karibu sana pele twa radio ntubo. Nkurikani ati NCBA banka ni banki yo kumakira na ndi kumenya ati ni kwithro kwina kawasiwasi kaitene kala witite kuandikithia loan kana witite ku apply loan na ndi bo ntobe itena motaratara yo baita NCBA 15 seconds conditional approval. NCBA conditional 15 seconds conditional approval ni motaratara yo itena yo ni enda umba kwithwa yani ukoli ya mbere ni loan yana umba kwawa kana ne ata umba ku apply loan kana kwithwa no qualify na waandikithia kire 15 seconds conditional approval utieri step moja tu withdraw kia wa loan na bari kwira atire bali ungire kire mtandao wa www.ncbagroup.com kana bari ngire thimo kirukira 0711056444 na bakethra bayo tariria nkuruki Cheki vile tuko na credo mingi. Credo. Hata ingine Kenge? Re, andika ni agembere. Wataka rizi ni credit ya SAFARICOM na tuko naro tureandikithia waandikithia Raini. Bado niko live kidogo. Waandikithia Raini ya SAFARICOM naro ni tariki 11. Tuko na mpaka 15. Gavana ni mama. Unataka kuetia mtu na hara wote ya kwenda kadrikari ne mama. Anyway, kile waandikithia Raini kampuni ya SAFARICOM ni ile tuwekea Kenya lakini wa Kenya na last minute rush. Shaiona ile? Ndio mukuru ntodambura atiri kitu funny tariki 15. Ukethira laini yumite araka SAFARICOM kana makoro monene achokarenge. Ne chokarenge. Ne kijana hara magutano. Jiepushe na hiyo aibu by the way achiandikithia rukiruru ari katukwire na ataomba kwithira ukiandikithia karibu sana thank you very much nontoba kuona kanya kuya na batu of course utara mumeru uromba kwithira achiandikithia kithia meru mugeni mwana wa meru marieto agitobu kebiti kuma roterera rwa katheri mwera ng'ombe kaba mukoro tandambura kurota baba moyo moyo antobenu betango kwa SAFARICOM ndene siji mono jandikisha kama register na wena muritingo kwa SAFARICOM mtorene so turaja narua tuna koligo kwa gatonya baadaye lakini mono tujite kwariria register bo Raini etokwenda kumanya nikiko register manto jaja mbirire no ugite na imo kantare kingana no menye daina ndiko tena extension ni o muicho na kwa bebe ni bayingeri thimo already uri kadimo kathokimbero gora kangi ikara shonari oi gamberi to amberi de kuingo already so bwana Kibiti what is this ni bibi ongwa kwa kidlaini what is it so hii sheria bunge korokiriwe 2015 so it's actually 7 years old ina miaka mugwanja lakini bado na Kenya na extension tuendete mono toja to arete wa deadline inge September 30th yuni obodi kana mono anto kwa ikura to koringa bawa siasa na tole so bari thirikari kwa kwa sibitari kwa batu kinyera mitunga teje SAFARICOM bongero another 6 months na hii ni mwicho deadline 15th October ni mwicho okalusa laini yu yes na kuna mtura uchiuria buina details cha customer oni ntumaira M-Pesa yani nikija kujukura laini for example tukura laini tena kibandi so mtu no chure nikinonto nikiuria mbura gwa mono nikibote tumaira details yu kwethra boke update register ya SIM card ngichoka au nyuma kidogo ko uri incha register mbere kuntije account ya registrari ndo mukuru kwa register mileage egechonge wachi mbijenere na ndeni mukuru egechonge okay
Kogoro kwa TV ne. So mbere weta akina ID number ko. Ogeta ukambetwa Akarimi County. ID number kwa neze ukaregister Raini. Kwa hiyo antu ibeza ira tweta impersonification. Mtu ageta koja kibande eza akaregister Raini. So na ndeu ni othe na ezerere. Thirikari uga kwina mantu ja mengi muno zokarika. Ukeja kwithira kwi kesi kuendelea mari kichunga no guchwa utikio kumenya ende ni wina Raini register ndanda wogo. So thirikari uga na ndi ku kabo ntu bobo ka ko thirio ntu bobo. No monka ukiregister Raini tu na details chaku. Sasa twina namba yaku kibande ende tutena kyo physical itukwenda gukiona kibande kiu mbiche mbere nebo anyuma inyoke ya kura twakuthinga tomonka kwenu. So iu nio the main reason ku register Raini izi na buri kanire inchonde te SAFARICOM ake. So nio sheria yo umire eta bunge ya rirwa na ekorukwa na esainwa 2015. So utigento gikero. Okay. So bwana Kibiti ndeta kuandikithia laini kibande yako ikaringwa mbicha. What if someone else akeja kana mtu akanaongea akeja mbere kwa asiye no mwene kibande kiu yakwa what might happen? So kwena kitu ita due diligence dijana kimero itawata mtu ro ko register Raini bwa mbere ma kibande kitu scanner tukuije tora twatumaira kathimo kara kanini taino monka we present as a person inyi tora ito kwikira kuringa mbicha lakini anto buga ito ku invade privacy muno. So now present kibande kira gyaku kigascan wara nyuma kiascan wara nyuma kwi message gatumwa kinambe ku mbere. Okay no monka ithero ina message uge yes uitikire no kugitate no ku register mbere bubu takarika. So tumba gwita kibande kya mtu gitabure aya ki aitibeto bangu bange ba register Raini mtu akeza ku complain kwi namba register na kibande kyawe na cha register gwaku twina measures cha kugwata ugwe ja agent wetu. Yes kwina ntubabe risabu na buriuga itakiri www mtoro tena thimu ja smartphone jezi akomba maybe kuringa mbicha omba kwithirwa ki update sim card yate. Kiurage kiaga muno Karimi mature ne zonde ja areas ngoithikio tino gutika market kana M-Pesa ukarionga kindu kiu M-Pesa ugeta ukera mtu M-Pesa ndenda ku update line thaiji to update letu tumaira thimo cha smartphone kuchoto ezene ndukene hizi na kwibaba tena chio lakini itumekite exercise hizi mtu onde ombo mekinyira ugeta kithimwe ku kainya *106#. Okay ugeta option number 2 kwina self registration kwa link iwe gatumwa indike mtu onde wena smartphone konya bajojo beto na bamami beto kuteaga mtu njana au .com hizi omba kwira ngitera ntu bariko na itetumirinya chiringi 5 ku register. So karega ku register ndiki nduke SAFARICOM ndiki moyuthio na au moyuthio kanisa mwire we na thimoje cha koyinya inya mpinyira ombekire mutandao ne nyani. It is as simple as that. Kaija to atri manager ene nya wino ombere ku register. Exactly. Kuna ntu barabe na nkurukia Raini imwe tiza ni meandi Raini imwe ni kwenda ndimteja mi that's it. Kuna wale watu wanakuwa na line kadhaa nga update imwe iji ngigaikai ngoka namba tere kwithirwa nge update chonde no ntukwe barabe na Raini zero kethira muntu etire update iji atumaira orirwa ni ingi what happens kiringi. So uketha wina Raini toja na maximum Raini 5 kwa mtu abati kwetha na maximum 5 lines kwa maximum maximum 5 so na nde thaiji uketa naru ukagura Raini njeru automatically ku update wingi chonde. Okay aya weta ku register Raini o ekira namba yaku igaita Raini ila chonde winai wenacho. So no ugi nkwendeze igataro igatikwa aitibeto bangu gebo bentore na ibaije ora to kodithia agakwania namba yu akwire no kwendeze kana te kwendeze utarere okwenda. Okay so gwita rimwe eka update chonde. Yes nice na ndina credit yaja muthikiria go tuthikiritie na utirethirwa uge update sim card yaku thingata mawatho na mecharatara very simple nikupatie credit SMS hiyo ntumira yo 40188 tanipata tu hapa hii airtime tupeane sindo tupeane tumwikire. So Kibiti ni mtandao yone yuriku yura mtu amba kwithira kiandikithia Raini kana kwandikithia muturi na ndandikithiria mtu for example for the benefit ya muthikiria na mutegeri wetu tukurukirwa na rwari ndandikithiria mtu kiandikithiria mtu woni na thimu yakwa itiku affect Raini yakwa
are actually nya nora bugweterera tu janda ke mwicho kura turaya jana inya credit to update ramto automatically akagwata credit ke shilingi 20 but na ndito ringira kaire na ndito agita gitabu na ora tu kweli deadline no tu kuingia lakini it affect lineku it affect lineku and actually ko iketo ita incentives no one ka 50 kaigana getonya thimone kuno toboko thithio yes okay by the way kethera wina thimu ya smartphone ntore ne tafadhali baandiki juu si ati nakula nini ama nini ni kusaidia tu especially antu baba okura bajojo betu ba mami betu no withroki mutetheria ukandikithia rino ntunande imagine ya tariki 15 gatindika ya kuira ama urudi Nairobi ukipigia maadhi umpati simply because utamwandikithia utamutethererie withroki register Raini na ni very simple muthikiria kwina kasichana kanaitwa Zuri kamtuka ukenia mato mono watu na uragia gatira acha irua yani gatega ambagua Zuri etethagia atakire gutigira manjaja kwandikithia Raini jo kinyanira ubega mwana nchampo kwa tabu alafu kwenda kugambere nkora manto azuri kwe mtu thaijo gwitakagire kuringa thimu ikarega gwita imbugira ati thimu ithuki keingi ala so weta kiwa update roa ikaruguka kuringirwa inde ugotumba kuringa kwa uro kugaria kuringa thimu ikarega thimu please update Raini yeku exactly toka thimu ithuki anto bareja bakugwa inkwenda thimu ingi arite thuki no menyoke ja kwetho ino batu kwenda kuringa otiumba kwa una ndugo getaira kwiro mantu so inde kai iterikia ndai izire akio tara update ra thimu yeah na kure anto omba kwithira bakithwana cia yaka ini jire moya ya kubakatel ya kubwairia maybe bethro wena freedom yo what you do tell kabera atiri Raini Safaricom unlike baubange ina mantu za kuja maingi mono kuma registration ya skuru whether miunda kedere ngari NTSA no number iko ukeza ko lose number uka lose mantu za maingi mono so kutena aje wetera wona nanto batu atenda kuona okay so all lose Raini ikeja kuchoka lakini tera lazima ichoke na uka spend a lot of money and a lot of time so that you kwa wakanyari utendio othithio na indeketwe so kwa karikate after tariki 15 so after tariki 15 that iki baraba experience tambere mote komba kolinga boy bomwe na ndiri nyote ringiro ugeta mteja in short itedo ina network ikedo very invalid now kure antu bomwe actually sometimes dari musiri unda ndairasia ku update antu beri bathatu mtu mwambira na update terera ringi na kona kai ku update ringi so kwina rera ringi twari na campaign ringi ku update Raini na kwina thai ndi tukwira antu deadline ringi nyo nejite what is the difference ya thai na rera ringi repere great kogwa karikire are antariki 30 September anto ibetere batetere mono bauga kwe besibitari kwe batete ibande so many reasons chaye janirwe iketo mithirikari extendere na kira shire gweta gutuma Raini ntukwe mwicho kwe Raini ta update abwega kwe mtoringa kibande mbicha atetere nyakijo kiai aka move next nije igeta so chaye rejected kwe cho chaye rejected so either mbicha kibande ta capture bwega either send mbere kana nyuma okay you know reason so many people bakwira bagitate bachokere lakini no utege kethera kune qualified bwega na itakuko inya *106# ogeta number 1 ukatega your registration status ikakuira you are compliant cannot compliant yes yeah Zuri hiyo ni agichonge hiyo nauliza kwa niaba ya Martin wewe unaona kakidazi nakakona kaviga okay so Zuri injire mwera Safaricom itete utetheria ogwe customer yetu omba kugitira services wengwa ende akyo ithero ina smartphone whether ina thimu na mtandao so ogeta ogesave number 0722 000 100 automatically Zuri agatonya ke WhatsApp yako so kamera hi agochokeria na service chondo cha Safaricom okay so igento automated tena kimero kauga ata indi computer te mtu computer gichonga so hata hawezi view status yangu atemba kwa view na unajua nauliza kwa niaba ya wanaume wengi sana
Poleni sana wananchi. Actually yangu garagi kuinya, yangu garagi wakutaka details chako. Kuya sasa. Ndio kutoka karini kerezo biashara lakini mbere tunoka mbarandire na murimi nkwira atire murimi kaitene kane kaita kamanda na nikaita obati kwithro kithwa na iria nonto of course kwa kaita kana gutethire tukwina mbure kwana ti wendi bwetu na ti mubango wetu lakini kwina mubango yetu mba kwithira tuika mubango mba kwithira wika thai ni kwanda kimera kira kikomiria kaite nonto yaka kira githiro kiururo kabura kanini na bas kiakura kimera ki ngerekano ni mpempe kwina mpempe yo bwithitu ni kambuni ya Pana Seeds mpempe yiri itwa Pan 3M05 Pan 3M05 ni mpempe kwithira kiumiria kuntu kura gutethira kwina mbura enyingi mbura enkai tu na githiro yichiara maciara me antikurikana kithiro ndire mwisho wiri kuona mpempe itina kimwe kina mpempe izili ni kitambo sana Pan 3M05 ni mpempe muthemba yu ira kinya kwithirwa kwenu na rabwa tianeka ndebene madam matabithi na ukwenu ikethro yetiara mpempe isile imagine na nikabula kanini tukamiuririte itandukene nduka yondere kwendi into bioremi borie mpempe nkuibwa mato akiwa kile mubango wa chanchamuka ni gani iletwa Pan 3M05 na ukethro wiketha ndene antuko 90 75 to 90 hapo ukethro tayari uri uketha mpempe chiaku no uketha ukona maketha yara urwengwa ukethro kiwirirwa antuba miru na dharakanithi antuba mbere mbuna huko hivyo na kutithwa kwina mbure kwana twandiria mpempe Gibiti mbere twethira tukino kana ntu tugashokera na nchambe ngi maybe what's your last words kire antoba anateja ba Safaricom ke customer bedos ba Safaricom ibwe kama nono nto ba support tukeja ruone na arua tore at 85% registration so tutigere gaka imono so bokanoga itore kirugendo ru thank you so much kama tuko 85 tuende tabora Akenya ndio vizuri tukoinya tu na 15% to 15 wengi 15 wengi Safaricom na what to around 25-30 million subscribers. You see? Wow. Kato no keto chokera nyuma yanto toshe biashara. Order. Ladies and gentlemen, and the inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Akorintho ya ijire gicunci gia 13 kamustari gia 14 wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa eje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciaro kaga kenke kaije keneja Weru TV itithirutu twikura na gutambaja rungu ni untu bwako wo mutegeri wetu irinjire mwe gutigira ituko gukinyira go mutegeri na njira cionthe na ndeno wone Weru TV kiri Signet na Pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwako twitikia Weru TV rumuri rwa Amero. Tinji sida turenda nenda kama ntoja feeding kurera bungi kafrearing orio kare akaja ugakuka kure bwega ngombe ere wika ngombe ingi management na oni muchungu wa kuma Netherlands urandi tanire ambirire uju ambirire ukono tena njau utena ngombe kwa ugento kero bati kumenyera gwaku injau na muntu orio karage chirithia njau akiendagia ainde njene nonto no ukirero mokethera ngombe ro kama ni kwire ukethero tena njau kwa utuga menyera njau ngurukie gintu kingi kionde kwa inde tenda thoma into bibi tatu na ndikire manto ja feeding nonto ndikugo twa manto ja tatu feeding calving na management ka freeing yani kurera gaka njau ka chiaro kukarira na kukarira gaike ukiangina then management feeding ngombe ngina ka freeing ro karera ka njau
then management ng'ombe una ndia ya ng'ombe yu ina irara ikaraga ariku kimamo gya cio ngiriku ikama watia ikama wakire iramba watia eriere rero gukama management no twita management uciakirite atia no ntunya gwakira kwa ng'ombe iku kwanza kuga uria ng'ombe gakara Mobango Jwankatha cietu ureterine Yetu Sacco. Yetu Sacco ni ezanaga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Mubango jo muri misero gujukwirera ukarinde umaririte kwa kundu twa kuthomithia mantu jara jaro ja mero jore bi indrendete matunda ja grade 5 ete season ya matunda so ja off season fruit the off season fruit nteringa kawandi grono ntofo kuma ria ndamberia kure makawa gute mwaka nyajo mutagura machine ciakwa ke gutetheria muremi machine cia mbeca inkai compared ke machine ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium mero tubui kwethera itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonse muyuthi no itengo gikwe muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bono kwambiria ndande nyoge kaira na kabuyu ri kiazi totiga kuga ote ngugeire ondadi na ngugeire o na ndikuthira guku kuona ndiona na mirimo ndiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga para kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithero karia tigirire nyombe ya guru pula mburi tagathie nya hapa and down strawberry kwina na twitaga split na kwina eje twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwogu ya ndagwemo karana kethagwa kanyitu anda watuta thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke ya mwisho kome ngokwera ndeke ya mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe ndeke ya mwisho murungu ngari ro murombete no eka umariko ugakurukirwa ndene Wero TV kiri mubango jo muri micharuruku mbitagwa brand Kiambi na uni ndi mwene ngugi jitagwa Eco Breeze ara tuthondeka maka digital kana charcoal briquettes. Okay, ngugi eji ndio ngi interest kiona ndamimenya ndetire mtandaoni nikyo nkwira vijana batumire mtandao bwega ndathoma ngugi eji kuma process gwita process nda understand machine ira tukwenda na nda understand raw material ira tukwenda kuthondeka makara jaja na iro ndombiro thondeka product eji uria ndera antu babethi ngugi cionthe igucitaniria no kethera we very creative kingo gyaku no gacitaniria ntuko cionthe ukathogani ngugi kumpumba gwita ngugira nyingi thaa iji antu ibagwita ibathoganiria ngugira ci very unique ngugi tegwitwa na ara bari na ngugi icio cikombo batethia kiri muranuri wagurwa no batikura wena freedom eku tibwega gukara uti free na mwendo wa nonto nande piurite kabo akara gukaranagia no tiomba gutege yani utomba gukaria muntu munene mutegeri wetu akeja kuthwa ati ku respectete mwire gwe ethiro nyimo ari ukuga nagwe ati uga nagwe kairi kwa ukira kirio katwire akuru betu ibatige kuga nari boundaries kana MWANKA ndene anja ogwe we muthoni na muthoni no nthoni o yutira chigwa kwinjire kwerekania muciari ukamwira te kuigua kera muciari athore kwena no tukenda tukiaraire matuna kumenyera mwekuru nani mwekuru waku mwite turieto turatemba kuigua wa mwita akaigua na akenete untu bubu bakutuma ukainyeria mwana MWANKA ketho akieba ibanira mwana ugo bugatanaia we muciari no bati utega ukona kethe mwana umwari agukura mwana umwari na kwenda gutumira kintu twatu tumairo mwana umwari na agote muguraira twarece matuza kwamba gwita buchikia mbere ukiona ya ko chiendithia thaira gwitire gwitonye kimuthaka mbere ni atakugura
mbere gakambiria ginya gukumena ugitonya ngurano ri I understanding iriku mwanya batipethro nayo mama ugetikiria gutonya ndene ya ngurano utije kethira nkoro yaku niendete muntu ubugwega marriage ikumaneria nontu ningi utina wogeta gwithire mutegeri gwetu maisha jai muteremko tigarete ndeka 23 muthikiria na mutegeri wa Wero TV shomba kwithirwa ikirunga matha ithatu cirukire na tuna credit ria down tuketha twibwikira thimone na tukurite ni onto very simple. Kuna mtu anauliza nifanye aje nipata hiyo credo ithirwa tugia update sim card yeku very simple na kuna hii message dear customer bla 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 ukwithira ugia update sim card yeku kibandi gyaku kiandikithe tuna numbers 1 2 3 SMS yote tumireo kiri 40188 to forward to kiri 40188 on to details cha namba yeku ikethiro ikijaja tugwikire airtime eje ya Safaricom lakini ete airtime muno kenda kwithira ugitigwa ni deadline eje ya kampuni ya Safaricom ya 15th October 15th by then lini leo ni 11th yeah lini 11 Wednesday 4 days only by weekend by the way actually na kiri bara uko na utekomba kulinga thimu laini yekumanya ke ingi please update details chiaku na kenda ningiomba kwithurwa okita na mbere gukenera motungata ja mathongi ja kampuni ya Safaricom tuna ntambe ngi karibu sana uko to mwira ngombe tu are Maria tajakombito Franklin Kithenji kwetu intura ya Kirwa kundu gwitawa Kiau hata Kirwa kwa kampuni mumefikiwa sikupenda kweli ukataka kampuni ukaga mtoke ruyo si kubwa ni kweli na si kuringa aki katombero sawa basi Tabakirwa tu all over sipoleni kila mahali kama network sipoleni basi sawa Nijiri kirokete na 39 uri kiuria ururia kwandikithia line yeku kana diruri atire Kithenji ni sim registration kana ni sim update so ore tukuthithia thaiji atuku update details kwa au kabere uringenda ku register line yeku etatu ukaeja na ID number first name second name alafu igeta through bathaiji kuringana ora kuratwikire kwina okora alafu directive ethirikari kwatwikana ndino monka to update ranto details in a way that no monka turinge kibande gya kumbicha nyuma na mbere so no monka to update details tiae existing details yes Now, uri kiuria Kithenji ochokeria hayo ruria kwandikithia line yeku ya Safaricom na tuenda kumenya kwithirwa tayari umejiandikisha no tutwe na ntuko inyaki cha kwithio ntubo meanwhile wituri mantu ya kwandikithia line tuenda twaririe mantu ya tunukiwa ni mpi by the way yes voice ni ya kuringa thimu so turejere ku realize customer vetu bauga tu ya bit expensive of which te uma no to bakwithira thina ithera customer ta ndukene akagura credit alafu akaringa direct which is a bit expensive kidogo but now to realize the best thing we can do turete tunukiwa voice inawege tunukiwa voice ogura credit na ito advise customer vetu mono na nyane ngondo bera tha ichi weta ndukene ogura credit ugekira direct ikira credit yeku alafu dial *444# o dial *444# ina options nyingi ukona gento gitwa minute deals option number 2 ki option number 2 ukethera getiringi 20 no worry for 1 hour unlimited alafu ingi ukethera another 50 shillings ukaria until midnight so tunukiwa is the best thing as opposed to ke ugekira credit direct yes so eu ni bara batumera credit nini alafu tuena inya monthly offers Jeta wa minute deals eu start 444 option number 4 eu kedha we heavy user kwa bara tuge heavy user customers so tuge nikaira credit kampuni kana ugura credit maybe kia mweri so wena chiringi ngiri mo wewa 800 minutes
So in a variety of options irati a bit fair ngurukia kutumira credit direct. Yes. Nice. Nazina konga deals tamu by the way. Sana. Ni deals indongi mono by the way. Yes. Na muthikire kwa tuika kinyano kwenda kwethero kiario tuko makakethera ya time kuni kuthira unajua tunukiwa sijui ni 20 bob unapewa 1 hour ukaringa mushene junde unatafuta form kama ni ka weekend na ru Tuesday mato please relax Edhero ukirelax. Kuna mtu anauliza hapa anaweza updatea watu wengi as many as he can turene. Yes. Kutina ine limitation na ilio tukuga inyoke da wina antubenware anja kana inya anywhere dial *106# eta option number 2 ukatumira link kithimweku harafu eta wa update as many people as possible. Yes. Na kethera kinyambuga wina mpesa agent they show up to an application to tajiandikishe we can update to our customers as many as possible. Yes. Which is free though. Yes, it's free, we don't charge. Na inkwenda kurinya ategeri beto ngugete tugwitani otheri na gutu muntu kuriwa so please agent agent yandithiria free. Yes, agent nyabo bethithia free na inyako ngari chetu ithiurunka wetabara be ku update nyabo free na inyoke ja Safaricom customer care kila mahali free so tibati kurerera anything. Yes. Okay. Deals hichi chenu chia tunukiwa ni kitu itafika mahali ishe kana ni untubuka karakara kana ni untu long term. Yes, tunukiwa igento long term na tora focus ya neono ntuba kwethera thaiji maisha ijomi kindogo anto bate na mbecha no konora kwarite so tuona the best way we can do because Safaricom we give back to the society and to support our customer beto kuringarinya kethera ikomi go sasawa so tunukiwa igento kejeta ukara throughout igento ke season. Yes. In fact inyara strict na option ya 10 bob ukona 30 minutes so it deals chokara chetende but it deals chefia ki all customers. See deal permanent no ina nombo ne deal na ruya rujon kona different. Yes. It is better than yegoro. Yes. You say you ko wakinya kilibaraba monthly subscriptions kinjabo. Yes. Monthly subscription the good thing is prepaid so ukadal start 444# or get option number 4 chita wa monthly deals ke monthly deals uketha in 1000 ulewa like 800 minutes which is very fair. Alafu ina option inge kwena 500 shillings ukawa 30 minutes kwena 2000 depending kedra uwe every user kana just a medium user. Yes. Kuna mtu anasema mmempiga character development hadi ameupdate alikuwa nadhani simu gani alikuwa nadhani Aragwadi mwedoki ande kuigwa ni sim card yote updated ame-update lakini anasema hiyo character development ameti amepigwa character. So now bwana Kithenji kile tunukiweje ni womba kusambaza mbusambazira mtu tunukiwa tunukiwa tumba kusambaza but the good thing about it kulinga na ore tumera credit bungana neu kameputa ata neu yani limit ya kwiregoro kwa ndo bara wethera per day atumera chiringi 5 chiringi 10 so gethera rero I spend like 10 shillings I will like 2 hours onge maybe atumera to the 20 shillings 10 shillings yani wale wanatu bara tumera credit kindogo itubaye more minutes. Yes. Okay. Na kire kuringa thimu ndaura kitunukiwe jiri ndomba kuringa kire line ingi kana Safaricom aki. Yes. Nande ura turathithirie mbere ya limited ki Safaricom lakini thaiji any network njoka na kuringira you ingi Airtel, Telcom, all those ones still rate the same. Yes. Because it's a good deal tonto au mbere twethitha yugeta nduke no kagura credit yaku ukaringa direct uspenda 4 shillings per minute. Na 4 shillings per minute it's very expensive, especially now. Yes, especially now the maisha yomiu lakini twethio kajuke credit ile ugekira alafu gadal start 444# ukonega kwa more value for your money. Yes. Okay, kwa hiyo kuombera okay sawa nitakupa credit tu sasa hivi ya kwethrogia update details chiawe ungearinga ni update jana message kachomoka alitoa message kwa simu anaomba hiyo credo kwa kuga kuna agents wanalipisha where do we report
No. We don't encourage that. In case ukeja kwetha kwe agent ini okoreia customers beto itwetha twina antu beto within now market beto TDLs. TDLs ipo betha be in charge ya M-Pesa. So you can report to them and then tojuki action from there. Yes. Kana uka call 100, kana ukeja kwetu Safaricom customer care uka report on the same. Yes. Yeah, and I think nya agent you wako risking ugewe because you don't have to to take advantage. We take advantage yanto nture no kabera maybe go update thimu mbuga ifefte kanegana. Hiyo ni ku we ako busy. So ke wita kura line ta hiki thinchi. Ngeta nkaura line ya Safaricom. Yes. Nkandikithirwa au kana ngeta bandikithire ringi. Yeah. Thank you so much. Ibwaga no tuba kiureke kiega muno. So the reason as to why to update details taiji no tuba kwithira au kabere details twajuketa customer tutachikere na ge smartphone kana ge smart way of registration. So nandi weta oja mbugira ukabere wetu ID eku bagekira ID number marieto bla bla line get through. But now being a government directive bogo no munga kila customer update. Of which it means nande kuma thaiji ugetoka kugura Raini eku utumba kugura the traditional way ule wetu getu ID bla bla ukaregister na system way njeru eji ya thaiji. So thaiji utibati gochoka kari ko update because already to capture the details in a digital way. Na leo tukora customer betu kinyoka ja kwithira twethi thai ila ini weta kugura automatically wa register iwinge ka update automatically kila na namba ingi ti au kanyuma. So you don't have to update angawe jana aro register rojo update hapana. Actually kuna mtu anauliza ame update lakini kuna namba yake moja ionekani, atasaidika vipi? So what happens uka update ro kire ini ke uka update ro details yako automatically rengi chida chi update it because what kuonekana meaning already updated. Yes. Because kinto to update your ID yako. So no matter the number of lines under your ID chonde chitu iko automatically updated. Na ile tukwera customer betu ba dial *106# option number 1 iko check registration status. So au ni ukoona status challenge ile chonde chi update au kwa kuria kibande kia waiting card yenu. Yes. Waiting card the ID order nasema pia ID yake ilipotea, atasaidika aje? Yes. Kiba ID orete bale na waiting to ba device beje kinduka chietu cha Safaricom to ga update details chao. Yes. Nyezra we na photocopy ID kana nyake bande ki orete to liuga weje ge customer care yetu alafu to ga ko update but bobo tumba ko thithwa ki M-Pesa agent kana baba ko thiro kwa Safaricom ara town weje Safaricom customer care town kana wetekethera mawa kana kia desk. Yes. Anko rio check kwethra kona update rato update last time. Isimu unajua ni live. Wala watu wananga sim card mbili. Yako irembira atire kithenji. Dear customer, registration details for the mobile numbers below are compliant as per government regulations. Yampana mbe kwethi mwangu. Thank you. So isawa. Ekuye sasa wekariyo. Na ne tugweta thaira to ku update ra. Tota to scan kibande yaku ituretera number chionde ile chi under your ID. So you go choose uge nambe isawa nambe tisawa because au kabere weta ukethira kibandi gya kwinya gikaura mtu eta kioja ka register Raini a register Raini akambigo kona antu akambe kuthithia ne mantu chati sasa. So wethera au kabere kwere inchi register we ugo no register to Raini kini utije bana ole to na ndi ole to kuthithia weta to kuskania ID yaku ereta namba chonde chi under your ID you go choose uge sasawa ingenieje rugule nie ingenie hivyo sasa. So you can be able kuinga ile chote ngono kadhura line ira kwenda. Yes ile kwenda ile tukwenda tukainga. Yeah, good. Ntamanya maximum Raini ni 5 by the way. I need to get 4 more. Yes. But maximum Raini 5 lakini M-Pesa ile ni jere. Only 2 lines chiomba ku register M-Pesa. But hiyo ingi cha kulinga na kudhidi 5 lines. Hakuna kutuma kwa hii namba. Iko navuliza tu kwa hii. Maybe tukirikia no tuinkuona customers benu actually people are complying na biurebu to shocking with take beauty the mtomoka na bayro enda kuthiro kibera tekithenji.
Oni ndenda kwira ojoria korigo kwa Jacob ugire. Antu betu bachumerie turia kukuthire itigere ntuko inya tugetera the last minute twitago queue long queues alafu ithira kuingira raini yaku ego cause inconvenience. Yes. Kere antu baraba kuuga mono nontu inkona antu bariwe ibande ibya urire please riungira nduke ya Safaricom gutekia kithinji ya kuira nontu ukethera tena kibande agent ati utethia lazima ufike pale kenda ningi withira ogeji express menya each case is different mtu ana case yombuka yaku ulishuka kwa matatu kasahau kuna mwingine maybe alibiwa kuna police abstract mantu ja moja jau kwa riungira nduke ya Safaricom customer care mutindo amaoa kana kenda ningi omba kwithirwa ogetetheka. I think we good. Yes. Na nkithiria the last one inkwenda kwira customer betu especially kagita gaka kwina wamba muno because fraudsters inandiba kuteka advantage. So uketha wiringiro thimu ukero tunataka ku update details inya thithia hizo vitu zote. So turenda kwira customer betu batu tukuringira thimu tukwira wijo update. Yone thing tukuthithi ku text na tuku text na namba ya Safaricom. So message ikeje anda Safaricom. So batu tukuringira thimu tukwira inya sijui enda fanya apana. So batu turiuga uchumeria wijo register. Yes. Okay. Thank you so much Muthikithia. By the way, atu tukwenda ku eliminate ritu kwira tukwira wandikire thimu. It's for your own good. It's for your own good. Ngendo people botu kwenda ku eliminate obo kwira nitumie kwa hii namba. Tumia kwa hii namba. Usijize mtoto amefukuza shule. Sijui gari imekwama mtoto wako stranded. Ndio tukwenda kuthiria Bruce. Hakikisha kuandikithia line yaku rware nonto we na ntuko inya kiche kwithira ukiandikithia line. Thank you very much bwana Kithinji nonto bakona kanya. Thank you very much bwana Jacob nonto ba kwaranira na Amiru no batara. It was very important. Jacob so kwa Bible though. Anyway, inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo najua niko na kaloni kako nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni lakini kuna kadili nakafanya hii wiki tu hata nitakupigia simu nikiwa katika